nhớ lòng sau đấy trong này thì cái tình trạng là do chúng tốn chạy lùa ở nhẹ sau đó computer này nó sẽ khé cho cần và karaoke phê hùng cao nhìn đã phê kia chọn là giờ mình cần tháp sĩ xia tháp sĩ đây nhìn đây ạ đi chơi đi rồiอยากนิดหน่อยอ่ะนี่แต่ก็ห้องหน่อยจะเป็นหมูชีอ่ะในหมูเฉานะnó chỉ giờ thì có mua go để chúng ta mua những cái trái cây này nè là một khi này để tự là chỉ cố đi những cái của họ chú tờ răng go mà xong răng go nó rồi ya cho nó cứ thôi là gì nó đó để tụi chứ để nói ya đó họ để cho là sợ qua phía dưới cứ chỉ tàu ngoài nó rồi đi trả nè chỉ theo cái trúng có trâu nó lại cái có cho muốn gà trâu thầy thô là ya không muốn gà default still cho nên nó có một列font từ dạng thì điều này mà nhiều học tập nhiều nó thì kể cả kể cả anh ta là chỉ có mà này là không là bạn vào font nào chỉ đi cho cô có mà nhà cho font này bờ bộ lào thì chỉ mà nên từ thân ác nhiệt nhà từ là ở nhà đây của tao nè xây ở font này của tao thì khả năng là ở đó về tụi em đi để họ nói ạ chỉ theo câu tao lấy thì nhóm theo câu trong bên này ạ thì đây đó còn nhiều mọi đây thì xìa ok có đây cái copy xí nó xìa này ạ thì nó chỉ cần cái là nó có là bao còn nó xìa thì là bao strong là nó đó xin đây mình có này mà thì thằng lấy lúa nó chỉ có cho nó cao thì nè thì câu tao lấy này thì để cho xuống con thì cũng như nói như cái gì là cho nó nào để cho nên sẽ là cho cái dạng cao thiệt để chỉ mình chú nên rồi đi lại thì dạng cao sẽ cần như xí chút nó là mình còn cái cần đỡ thành đó nó luôn
ก็เราเลือกวิดีโอเอฟเฟกต์นะฮะฟอร์มเลือกครอบเทเลชันนะครอบที่ก็เราติ๊กก่อนในรูปปุ่มอะไรนะที่ก็เราใช้เดียในนี่จะชอบกับปอสีเนี่ยได้อยากหมดแถวจะค่ากับปอสีได้มาชอบวันนี้ยาวประมาณนี้ชอบจะค่าละมั้งโอเคมันไปฉีดลิ้นนะมันอะไรก็จะใน copy ระยะอยาก copy นอนอยู่ที่ copy แล้วนอนระยะเป็นไรเอาลูกนอน copy ลูกได้เอาลูกได้อยากลูกเสียนะก็จะดูหรอเท่าที่ต่อเลยก็จะเกี่ยวกันเลยเจ้าเกี่ยวว่าไม่กำลังการกำลังเลื่อนแล้วที่ดูพิเศษนะอะไรเนี่ยโอเคก็มาดูว่าขอบอะไรอย่างเก่านะโอ้ยสเต็ปอย่างเก่าใช่ไหมก็กดไลค์นะตัวคีย์เฟรมนี่นะจะดูระดับเป็นก็เลื่อนราคาก็มินได้สีได้ชื่อแล้วก็จอดโอเคนี่นะสิเกี่ยวกับจอใช้แล้วนะจะกูจอยต่อไปใช้ลองเชื่อตอนนี้ในชั้นใดนายะนายช่วยกูว่าแบบเบสิกเราชั้นใดใช้สิเพราะนั้นจีน่าเราชิงเชียระยะมองขันถามก็ได้เราคอมเมนต์เราต่อการเราตอกมาอย่าเตะในชั้นใดนะลองเชื่อตอนนี้ในชั้นใดเรามันชี้จีเราโดยยาวๆถ้าก็ชั้นใดจุดที่จะเกิดในขณะ